van noi gam tina kuki cha te ho zo se na bon chaw win jing ka pha elha october ni sim som ni leni wednesday ni khuin zong jing ka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Kuki Students Organization General Headquarter KSO General Headquarter ho to gon noya Kuki te political movement thu a public consultative meeting kin gon ki man na chun kin gona pangte dinga KSO General Headquarter ho na dei sa ho Kuki mle ho pang po vin hi le KSO General Headquarter in Pomosa naw thu ho in pongdo vin hi KSO General Headquarter in Convener Kuki mle lekha na piu vin alung no mo naw thu ho na het sau vin hi Chuchi lekha chuna seina KSO General Headquarter in Kuki zo nampi political movement hat be na dingin phaleni khotam ta aludin iche naw gam sung muntina public consultative meeting ahung ki bolin mi pi le namlam kai kho Kuki zo council MLA le SO groups ki ka kita san le na hotam ta ahung ki seilham min hi ahin KSO capacity a seilhap thelo thudo ho don but theina ding le kyo to na dingin wider public consultation le Kiholim na program M Sungil Community Hall Program 21 October 2025 MLA hon na Samoa na boluhi aung ki khom nammi pi le KSO in lungnom mon le demna Sangtah ka hin boluvi hichihin nampi mumena na serious poverty na hi nampi kiloi khom na zong na gel kho povi mabana hitia hi umkitalo diwin ngailut na sangpen pumin ka hin ti movie Sule aung lungding October ni sim som nilenga sang ni le som nilenga Saturday ni khole kangpo pi muna meeting umkit dinga hin hechini khole thon mo a hungdin ka hin het sa vetin pu domang hauki president KSO General Headquarter in Kukiem le hon het sai na hi Global Naga Forum hon thupon hin bolovin meitei lipun UKLF ZRO le NSCN/KTO Kuki Tribal Union hon Thuinga leng mui wa te chmui wa lim na thupo na bol naw chunga ki pathu sangte na phungdo vina hi chule government of India le government of Manipur in zong chuchito gona lo thin thein ninga pan la naw chunga global naga forum in ki pathu sangta na phungdo vina hi NSCN lubu thuinga leng mui wa in tuni khwa ukrul khupi pha ding to kilhon chun ukrul khupi le hungpung khusunga dukan hol e kai thang ho zo si ki kha ding hi tin NSCNIM mung tangkhul region hon phungdo vin ahin la bu hotel howang jingka lam nidan ko chan khyong theiding in phalnan pe vin hi chule paksi ground ki pat ukrul headquarter ground ki ka acheng khomi ho zo sin lamlin pangla a tuilam ho akisu thing su hilning vin NSCNIM hon thupi khauta pe vin hi hichi NSCNIM lubu th mui vain achena okhusungo vilna ga nei na ding hin tangkhul hon na sata in thigon tup na nei vina hi tes mui vai nukhul khopi cho helicopter aga pha ading hin ukhul khopi sung athun thun le ukhul khopi a public meeting anei ding nilha alam nidan thum le minute som thum vele achena som dal khusung cho helicopter ma azot ding hi tes mui wa hi dimapura ko na helicopter a hong ki pan do ding hi tes mui wa khul jina ong na ding chungchanga Manipur government in imacha selisa ani povin ahila Manipur government in asunga itobong togon ani hamwang he hi pui Nagaland Chief Minister Nephiu Ryocho Naga People's Front NPF President dingin an thlengdo tawvin hi chuchi Naga People's Front NPF party ho atam dingu chun sangni le som ni lenga akipat sangni le som thum chan kumnga sung hidinga hi NPF Naga People's Front hon Kohima khupya om Indira Gandhi Stadium munachun anaki pu do naw asom guble thum veichan na chule NPF General Convention kingun aman nawwa NPF tamtha adinga lamkai ki hlen na chong ane nei wa hi Nagaland Chief Minister Nephiu ro hi NDPP lubu an hin anadal ha sa NPF party ho to ki gom phom ki wa NDPP party chu asu be wa NDPP hol NPF ho cho abon chawa NPF a khom hitaw win hi NPF party a general secretary an hi tule to Nagaland state a MLA achumbe mo ki kon cho general secretary ding in an thlengdo ki win hi NDPP NPF a merger abol naw to NPF election abol cho general convention khompi linin head pin an pi win hi NSCN yung ong hon thuporin bolovin Myanmar gamsung East Konyak region hupsunga henmoi loi khusunga Indian Security Force on drone mangcha a
etik abol naw chunga Sangten Themmo chanovina hi chuchi drone bomb pu ke na chun milha mini an thilo thonin milha mili an kito kha lo vina hi thina to hot cho pasal kum som ni le sagi velmi khat to numei chapang kum get velmi khat hi Indian Security Force on gamdanga chutia drone attack abol cho international law so danlemol apal ke naw khat hi tin song NSCN yongong fiction hon phongdo vin Naga nammi ho thagam na ding to gon achi hla piu hi tin NSCN hon Themmo chan vin hi Thobal district sunga herok patu muna pukri tuiki veina mun khat a picnic bangninga chi khangdo hola a pasal kum somni velmi khat sapam dalin singkiti pa cho limla akila ajing lai chen tuya an hilorin aloi hon an hepa povin vainungin aloi hon ama pa thilong cho athisan agamuda ovina hi ama pa chun thobal kramuna class 12 asim jinglai hi Sothe tribe hon changle mim athun masang hlolhun masang golnop khanan mangvien sabu hongrin festival cho Chandil district hupsung purum khulin Sothe hupi khusunga jani tuesday ni khuchun an mangvin hi Khungphum Heritage Society hole Sothe lim abom chule Sothe Chief Association ho chule Sothe Senior Citizen ho jong chuchi kingon ki manna chun an pangvin hi Zanima sa Monday ni khuchun Hamas tinui mi hon Israel mi ho Thilong khat cho Israel government en Pedoh vina hi chuchi Thilong cho Gaza Strip hupsunga Muslim tinui mi group adang khat Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP tinui mi ho akuna Hamas tinui mi hon agala uwa Red Cross so khuda hin Pedoh hidanin zong Hamas tinui mi hon phongdo vina hi Israel mi ho Thilong somne thum en Pedoh hitan Israel mi ho Thilong somne nga kiwat na lai hi Gaza Strip ngam sunga Israel sipai ho attack na ball Israel sipai ho RPG bomb hole adang danga attack na ball ho cho Hamas sinui mi ho ahipon Gaza Strip ngam sunga Muslim tinui mi ho group dang ho hebo vetin USA President Donald Trump in phongdo in hi Hamas sinui mi ho ceasefire hen palke over hi le Hamas sinui mi ho kasugam su hilingo hitin USA President Donald Trump in gi na khawta hin bolin hi Ceasefire agreement nung zuya Hamas sinui mi hon Israel mi ho Thilong hin Pedoh so hilding wa kinop to na an bol jing wa nguchun Hamas sinui mi hon Israel mi ho Thilong somnenga zen hin Pedoh hi lai vin chuchi Israel mi ho Thilong somnenga ho cho a hol do thu diu ngai ding a hi dan thu ho Hamas sinui mi hon hin phongdo vin chule Thilong ho zo si chu hol do na dinga phat lut jep na lai ding a hi dan thu ho le Leikunoi la le building in achim khum Israel mi ho Thilong ho khut do na dinga mesin lin ta ta ho zong ngai chading a hi dan thu ho Hamas sinui mi hon hin phongdo vina hi Hamas sinui mi hon Gaza Strip gam sunga akido pio Muslim sinui mi ho atha ho le milam ho atha nau chunga USA President Donald Trump in phamosa na thu ho hin phongdo in hi USA President Donald Trump in thupon an bolin Ukraine le Russian tu pet ta Ceasefire nei hlonding ngai hi tia thupon an bol cho Russian apom pi po vina hi Russia in chuchi Donald Trump tu sei chu in don burovin samnom na dinga Russia din mun aki khel nai pun abang hi zingi tin Russia government in ahin phongdo vina hi Ukraine in Russia chunga gal zo theina lai hi tin USA President Donald Trump in ahin phongdo in ahin la ke man wang chutia Ukrainian Russia chunga gal zon achan diu wang cho kata san puitin amale ma na kidon budin hi chule ama pan sebe na gale tul hi thil kidang ta khat cho hin ginchar lo be khat jong thlung the hi tin USA President Donald Trump in sebe USA and Ukraine tin sata ki thopi na ding vin Ukraine President Zelensky in USA President Donald Trump hinga avelin nge an bol kirin USA and Ukraine te cho long range missile ho Tomahawk missile ho api na ding vin Zelensky in USA hinga nge an pilot kinin na hi Hungary capital Budapest kopia USA President Donald Trump to Russia President Vladimir Putin in kihona andai thonding a hin ahin la Ukraine President Zelensky wang invite bol po vina hi Zelensky in thupon an bolin chuchi Budapest mona kihona anei na ding wa ehin ko wa ehin invite wa hi le keima zong ka panding hi tin Zelensky na phungdo in hi Ukraine President Zelensky galetol ki chaisa ding hi adei le jing hi tan ahin la Russia and Ukraine gam sunga tup ho gamle go ho mulova galetol ki chaiding cho Russia te numlo hil hiuvi
thu so hi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chawin ni khu pha